Amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahi kuwa pamoja nanyi. Amen. Inabidi vijana tujifunze maneno ya Mungu. Birakwiye kugwaruka twiga amajambo y'Imana. Tujue kweli ya Mungu. Tumenye ukuri kw'Imana. Sababu tukijua kweli ya Mungu, nitwamenye ukuri kw'Imana, hakuna mtu atakuwa juu yetu. nta muntu azoba hejuru yacu. Tutakuwa tuko huru kabisa. Tuzoba bidegembya bukuri. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie. Amen. Tutajifunza madini za uongo. Tugiye kwiga amadini y'ibinyoma. Madini ya uongo. Amadini y'ibinyoma. Mu Kifaransa tunatumia neno sect. Uvango na madini y'ibinyoma. Na katika kuichungulia sana, uriko uravyiweza cyane, tumekutana duniani kote kote, twisanze kw'isi yose kumejaa mafundisho mengi ya uongo. Huzuye inyigisho nyinshi zibesha z'ibinyoma. Lakini watoto wa Mungu, ariko abana b'Imana, ni nuru ya dunia. Numuco w'isi. Inabidi wao wajue kweli, bisabwa ko bo bamenye ukuri, na kweli itawafanya kuwa huru. Amukuri kubaye kwidegembya. Katika Yohane sura ya 8, Yohana igice c'umunani, mstari wa 32, ku murongo wa 32, Yesu akazungumza na Wayahudi waliomwamini. Yesu avugana n'abayuda, abayahudi bamwizeye. Eti mkikaa katika maneno yangu, ati nimwaba mu majambo yanje, mutaijua kweli, muzomenya ukuri, na iyo kweli kandi uko kuri itawafanya kuwa huru, kandi uko kuri kuzobaha kwidegembya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu sababu ni mwema. Turashimira Imana kuko ari nziza. Ametupatia kweli yake katika neno lake. Yaduhaye ukuri kwayo mu ijambo ryayo. Na anapenda tuijue kweli. Kandi Imana ishaka ko tumenye ukuri, na tupate kusaidia walio wengi, kugira ngo tuzofashe abantu benshi. Tutasoma katika Timotheo wa kwanza. Tugiye gusoma mu cete cya kabiri cya Timotheo, sura ile ya 3, igice cya 3, mstari wa kwanza hadi 7. ku murongo wa 1 gushika ku 7. Timotheo wa pili, cete cya kabiri cya Timotheo, sura ile ya 3, igice cya 3, mstari wa kwanza hadi 7. ku murongo wa 1 gushika ku 7. Ndasoma mu izina rya Yesu. Ariko umenye yuko mu minsi y'erezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, bakunda n'ababo, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. 5, bafise ishusho y'ukubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wame ubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu mazu, bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha, batwarwa no kwifuza ku buryo bwinshi. 7, bama biga, ariko naho bazoshobora gushitsa kumenya ukuri. Imana nidufashe. Haleluya. Amen. Nitapenda kila mtu atie Biblia yake juu. Shaka umuntu wese azenye Biblia ishire hejuru. Biblia yako tia, nyanyua Biblia yako. Terura Biblia yawe ushire hejuru. Mutie hivi mabiblia juu. Shira uko amabiblia. Umetoa Biblia zingine sio nzuri. Hari izindi Biblia zasohotse zitari nziza. Tunaziona hivi, atuzikubalie zingie kanisani. Turiko turazibona nituzemerera kugira ngo zingire mu ishengero. Inaitwa Biblia ya ulimwengu mpya. Ni Biblia ivango yisi shasha. Sio Biblia nzuri. Si Biblia nziza. Wanaharibisha mambo mengi ndani yake. Barafata bakonona majambo ari muri yo. Na kama ukiitumia na wewe itakuharibu. Kandi na wikoresheje na wizokonona. Tumeenda kwenye neno la Mungu. Twagera mu ijambo ry'Imana. Biblia inasema lakini ufahamu neno ili. Biblia ivango ariko umenye
ibi. Kila mtu yuko mahali hapa anapasa kufahamu Umuntu wese ari muri kino kibanza akwiye kumenya ibi, ya kwamba siku za mwisho yuko mu minsi y'imeruka zitakuwa nyakati za hatari, bizoba ari bihe bigoye, itakuwa wakati mgumu, izoba ari igihe kigoye, sababu ni siku za mwisho, kuko ni igihe cy'iherezo. muda ambao tunaishi Uyu mwanya tubayemwo ni wakati ambao watu wengi ni igihe abantu benshi hawajui kama tunaishi wakati mgumu, batazi ko turi mu gihe kigoye, lakini sababu tunaishi siku za mwisho, ariko kubera ko tubaye mu gihe cya nyuma, ni hizi siku za mwisho, ni iminsi nyene ya nyuma. nabii Yoeli alitabiri Umuhanuzi Yoweli yahanuye katika sura ya 2 kitabu cha Yoeli igice cya 2 cyo mu gitabo cya Yoweli mstari wake wa 28 ku murongo wa 28 alisema ya kwamba siku za mwisho yavuze ngo mu gihe cy'imeruka Bwana atamimina roho wake kwa wote wenye mwili, Imana izosuka mwemu wayo ku bantu bose bafite umubiri. binti wenu watatabiri, Abigeme banyu bazovugishwa, vijana nao wataona maono, abasore bazobona iyerekwa, na wazee nao watapata ndoto. abatama nao bazorota. Kumbe tunaishi wakati mgumu sana, Rero tubayo mu gihe kigoye ambayo roho wa Bwana anafanya kazi, ivuga ngo igihe mwemu w'Imana akora igikorwa, maana roho wa Bwana ameshuka siku ya Pentekoste, kuko mwemu yera yaramanutse igihe cya Pentekote. na Petro akasema ya kwamba Petero aravuga, hii ndio maneno nabii Yoeli aliyotangaza, aya niyo majambo umuhanuzi Yoweli yatangaje, na leo imewafikia. uno munsi arabashitseko. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo naye akakuja Rero umukozi w'Imana Paulo aravuga, akasema, ndugu zangu, mfahamu neno hili abati bene data mumenye ibi, ya kwamba siku za mwisho itakuwa wakati wa hatari. yuko misi yerezo bizoba ari ibihe bigoye. Hatari ni nini? Ibigoye ibihe bigoye ni iki? Anaanza kuzungumza sasa chenye kitaonyesha kama kuna hatari, yariko araganira yereka icyo kintu kizoba kigoye, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, kuko abantu bazoba bikunda ubwabo, hawapendi wengine, nibazoba bakunda abandi. kila mtu anapigania fasi, Umuntu wese azokwiganira kila ikibanza, mtu anapigania ajulikane. umuntu wese azogwanira kumenyekana. Sasa watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, Rero abantu bazoba bikunda ubwabo, watakuwa wenye kupenda pesa, bazoba inkunzi z'amahera, wenye kutukana, batukana, wenye kujisifu, bihayagiza, watu wenye kiburi, bafise urwango, wasiokuwa safi, badatunganye, hata utiifu hawana nao. nukumvira ntibazokumvira. Hawa watu wasiokuwa na shukrani, Abo bantu binashima, wasiopenda hata ndugu zao, badakunda na bene wabo, ni kwamba ni wakati mgumu ambao tunaupitia. ni igihe kigoye turiko ducamwo. Kumbe kanisa la Mungu, Rero shengero ry'Imana, wewe na mimi, jewe na wewe, inatubidi tujue ni wakati gani ambao tunautembelea. bidusaba kugira ngo tumenye igihe turimwo. Tumekutana imani nyingi za uongo zimeinuka, Twasanze ukwizera kwinshi kw'ibinyoma kwaje, zimeanza kuleta misimamo tofauti. kandi kumaze gutangura gushira imishinge itandukanye. Tumekutanisha walimu wengi wa uongo wameonekana, Twahuye n'abigisha benshi b'ibinyoma, tumekutana wachungaji wengi wa uongo wamekuja, twahuye n'abarongozi benshi b'ibinyoma, tunakuta mitume mingi wa uongo wametokea, twahuye n'intumwa nyinshi z'ibinyoma, bila kusahau wingu kubwa la manabii wametokea. tutibagiye abahanuzi bakomeye, aricyo gice gikomeye bamaze kugaragara. Hawa wote wamekuja Abo bose baje wakidanganya watu, bahenda abantu wengi benshi, hawaijui kweli, ntibazi ukuri, na wengine wanaijua kweli, abandi barazi ukuri, wameitupa pembeni. bagutaye ku ruhande, Wanapenda kupata pesa bakunda kuronka amahera sababu wanajipenda wenyewe, kuko bikunda ubwabo. lakini neno la Mungu linasema ya kwamba watu kama hawa Ariko ijambo ry'Imana ngo abantu nk'aba watupie mgongo, mubatere ibitugu, watupie mgongo, mubatere ibitugu, musifatane nao. numubakurikirane nabo. Wapendwa, nataka kuwaambia siku ya leo Bakundwa ngo ndababwire uno munsi ya kwamba imani nyingi yuko kwizera kwinshi isikuyumbishe mahali wewe ulipo. nigukure mu kibanza urimwo. Ambatana na Kristo, Matana na Kristo, ambatana na Yesu Kristo, matana na Yesu Kristo, endelea mbele, bandanye imbere, mtumikie Bwana, korera Imana, omba pamoja na wengine. sengana n'abandi. Lakini ukienda pembeni, Ariko ugiye ku ruhande ujue kwamba kuna matatizo mengi. umenye ko hari ingorane nyinshi. Ukienda pembeni, Ugiye ku ruhande ukutana kwamba kuna vitu vingi vya ajabu. uzosanga ari ibintu byinshi bikomeye.
Wenda hapa kwenu Kinama hakuna, birashoboka ngaho iwanyu mu Kinama bikaba bitariho, lakini uko kwetu Mabwiza tumeshaanza kuwaona. ariko iwacu mu Bwiza tumaze gutangura kubabona Manabii wa uongo, abahanuzi b'ibinyoma, walimu wa uongo, abigisha b'ibinyoma wanaendelea kusema kama ni watumishi wa Mungu, babandanya kwihaya ko ari abakozi b'Imana, lakini ukiwafuatilia sana ariko ubakurikiranye cyane wanatumikia tumbo, bakorera inda zao, wanatumikia tumbo zao. bakorera inda zao. Bwana atusaidie sana. Imana nidufashe cyane. Wakati anafanya kazi, igihe akora watu igikorwa, wote wanapiga makelele, abantu bose barakoma induru, wanafurahi sana. bakanezerwa cyane. Akishaondoka atashe ndio mnaanza kusikia alifanya hivi na hivi na hivi na hivi, mugatangura kumva ati yakoze ibi na biriya na biriya. kumbe wapendwa, nini ambao mlio mahali hapa, rero bakundwa mwebwe muri hano, Biblia inatuambia tena katika Timotheo wa kwanza, Biblia tubwira mu cyete cya Timotheo wa mbere ile sura ya 4 igice cya 4 ukianza pale mstari wa kwanza, utangure ku murongo wa mbere, inasema ya kwamba siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. abati mu minsi imeruka zo bari biye bigoye, watu watajitenga na imani. abantu bazokwitandukanya no kwizera kukuri, walikuwa ndani ya imani bari mu kwizera kukuri, lakini watatupa imani, ariko bazota ukwizera kukuri, watafata mafundisho yenye kudanganya, bazokurikira inyigisho z'ibinyoma na mafundisho ya mashetani kandi n'imigisho z'abadayimoni. hawa watu aba bantu mkiwaona nimwababona wanawafundisha watu bariko barigisha abantu wasiowe wala wasiolewe. nibarongogwe cyangwa nibarongore. Hizi mafundisho zimekuwa nyingi sana, izi nyigisho ziragwiriye, lakini wakishapita ariko barenganye unasikia walibebesha mimba, ukumva batwaje imbanyi, wengine wanapita abandi bakarengana, wanaiba mabinti wa watu wanaenda nao, bagatwara bigeme abandi bakagenda babajanye. kumbe wakati tunaishi ni wakati mgumu sana. rero igihe tubayeho n'igihe kigoye. Watu wa Mungu ama kanisa la Mungu, vijana muweni macho, bana b'Imana cyangwa ishengero ry'Imana mugwaruka mube maso, inabidi muangalie mbele. bisaba kugira ngo murabe imbere. Vijana ndio kanisa la leo, ugwaruka n'iryo shengero rya kino gihe, na vijana ndio viongozi wa kesho. kandi ugwaruka nibo barongozi bejo. Sasa kama vijana ni kanisa la leo, rero nimba ugwaruka ari ishengero ry'ejo, hawataki kujua kweli, nibashake kumena ukuri, namna gani wataongoza kanisa kesho, ni gute bazorongora ishengero jo. ndio maana wote watu wa leo nicyo gituma abantu ba kino gihe tunataka tujifunze kweli ya Mungu, tugomba kwigisha ukuri kw'Imana, tutembee ndani ya kweli ya Mungu, tugendera mu kuri kw'Imana. maana shetani kuko Satani ameleta imani nyingi za uongo. yazanye ukwizera kwinshi kw'ibinyoma. Wengine wanasema mbingu hakuna, abandi bavuga ngo nta juru ribaho, hiyo ni imani ya uongo. ko n'ukwizera kw'ibinyoma. Wanasema jehanamu hakuna, bakavuga ngo umuriro ntuzobaho, sisi hatutaishi mbinguni, twebwe ntituzoba mu ijuru, tutaishi Charama, tuzoba mu Cyarama, tutaishi Kinindo na Kaseke Buye, tuzoba mu Gasekebuye no mu Kinindo, lakini sisi tutaenda mbinguni. ariko twebwe tuzoja mu Maana ijuru. Yesu anasema ya kuko kwamba Yesu avuga ngo ninaenda kwa Baba ndagiye kwa Data kuwatayarishia makao, kubategurira ivyicaro, hali mimi nilipo kugira ngo nzoba ndi ninyi mtakuwepo vile vile. namwe bwari umuzoba. Kusema ya kwamba ni kuvuga ngo wewe Yesu ameenda kukutayarishia fasi. Yesu yagiye kugutegurira ikibanza. Wewe sio wa hapa, wowe ni wari wa hano, wenu ni mbinguni, iwanyu ni mwijuru. Yesu ameenda kukutayarishia fasi. Yesu yagiye kugutegurira ikibanza. Hawa watu hawaelewi, abantu nimutahura ibi, hawaelewi, ni mubitahura, hao namwe mtaenda mbinguni. cyangwa namwe we ni muzoja mu ijuru. Unataka Charama, mushaka mu Cyarama na Kaseke Buye, no mu Gasekebuye, lakini sisi ariko twebwe tunangoja turarindiriye parapanda ya Bwana. insamba y'Imana Siku italia, ikizovuga tutakutana na Bwana, tuzohura n'umwami. maana wale waliokufa katika Kristo, kuko abapfuye bari muri Kristo watafufuka kwanza, abo bazozuka ubwa mbere, na sisi tulio hai na twebwe turi bazima, fumba jicho na kufumbua. akanya ko gukubita urugohe. Haya, hii mwili ya kufa, uyu mubiri upfa, hii mwili ya udongo, uyu mubiri w'ubufu itabadilishwa, uzohindurwa, tutakuwa na mwili mwingine, tuzokwambara undi mubiri, mwili hausikii njaa, umubiri udasonza, mwili hauna magonjwa, umubiri utagwara, mwili hauna udhaifu wowote. umubiri utagira intege nke iyo ari yo yose. Ngoja wakati Kristo atakapokuja. turarindira igihe Kristo azoza. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga ngo hawa watu aba bantu walikuwa kwetu, bari wabi wacu, lakini sasa wakatoka kwetu, ariko baca bariyongora kuri ili twebwe, tupate kuwatambua kugira ngo tubamenye ya kwamba si ndugu zetu, yuko atari bene wacu, hata kama wanatembea na Biblia. nabo bagenda na Biblia. Ukisikia mtu anakuelezea kwamba hatutaendaka mbinguni, wumvise umuntu akubwiye ngo ntituzoja mu ijuru, tutaishi Kaseke Buye, tuzoba mu Gasekebuye,
tunaishi Charama. tuzoba mu Cyarama. Sasa mvua ya Katungulu inapitiaka wapi? None ya mvura yo mu Gatunguru icyahe? Si inapitiaka ndio Charama. Ni icya mu Cyarama. Siwezi kupenda kuishi Charama. Sinokunda kuba mu Cyarama. Napenda kwenda mbinguni. Shaka kuja mu ijuru. Nitaikaa pamoja na Bwana. Aho nzobana n'umwami. Sifa kwa Bwana. Cyubahiro ku mwami. Wale wa Kasekebuye bo mu Gasekebuye nabo wamejenga kumlima kubera ko bubatse ku musozi kama tetemeko ya inchi kikuye haje nyamugigima, ile manyumba zote zitabomoka, zijya nzuzi zose nyuka. Kumbi Yesu alienda kututengenezea makao. Gabundi Yesu yagiye kututegurira ibyicaro, mahali ambapo ni pazuri, ahantu heza ambao ukisoma kitabu cha Ufunuo, usomye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe, hakuna bahari, nta biyaga bihari. Kama uyakulaka mkeke, ukule mkeke hapa. Nimba utarajya umukeke urire ngaha. Kule mbinguni hakuna mambo ya mikeke. Mwijuru nta vy'imikeke. Kama uyakulaka rowe, nimba utarajya ubuswage, tafuta watu wanaenda Kitaza wakupatie rowe. Rondera baje kubugurira mu Gitazo bagure. Kule mbinguni hakuna njaa. Mwijuru nta nzara tuzogira. Hakuna magonjwa. Nta ngwara. Ndio mmoja ambao tunangojea kwenda. Icyo gisagara turindiriye kujamo. Ambao Kristo ameenda kututayarishia. Kristo yagiye kudutegurira. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa inaonekana hawa watu rero biragaragara abantu wamekuja na imani ya uongo. Baje bazanye kwizera kw'ibinyoma. Namna gani tutamjua huyu yuko na imani ya uongo? Ni gute tuzomenya umuntu afise kwizera kw'ibinyoma? Haleluya. Amen. Andika pale pembeni. Andika ku ruhande. Tutamjuaje huyu mtu yuko na imani ya uongo? Tuzomenya gute ufise ukwizera kw'ibinyoma? Tutajuaje kama hii imani sio ya kweli? Tuzomenya gute ko kwizera kitari kukuri? Cha kwanza, cha mbere, imani yoyote, ukwizera uko ariko kose, dini yoyote, idini iryo ryose haitamkubali Yesu Kristo, litazokwemera Yesu Kristo kuwa mwokozi wa ulimwengu, umucunguzi w'isi. Alikufa, yapfuye, na siku ya tatu ama ku munsi ugira gatatu akafufuka. Arazuka. Hiyo dini ni ya uongo. Hiyo dini ni ibinyoma. Haleluya. Amen. Alifufuka ili tukombolewe sisi. Yazutse kugira ngo twewe ducungugwe. Maana kama Yesu asingelifufuka, iyo Yesu atazuka, sisi na Waislamu tungelikuwa njia moja. Twebwe na Waislamu inzira yari kubimwe. Sababu Muhammad alikufa, ko Muhammad yarafuye, hajawahi kufufuka. Ntarazuka. Lakini Yesu, ariko Yesu alisema nitakufa, yavuze nzopfa, kisha nitafufuka. hama nzozuka. Haleluya. Haleluya. Yeye Yesu, huyu Yesu hakukufa accident, ni yafuye giturumbuka, lakini alijua nitakufa, ariko yarazi ko azopfa, na kisha siku ya tatu nitafufuka. hama ku munsi wa gatatu azuke. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana lihabwe icyubahiro. Katika kitabu cha Mathayo 16, mu gitabo cha Matayo 16 mstari wake wa 22 ku murongo wa 21 ufike na 22 gushika 22, anasema nitaenda Yerusalemu, bati nzoji Yerusalemu, watanishika, bazomfata, watanitesa, bazomerera nabi, nitakufa, nzopfa, lakini siku ya tatu. ariko umunsi ugira gatatu, hapana siku ya 4, hapana umunsi wa 4, siku ya tatu, umunsi wa gatatu, hapana siku ya 2, hapana umunsi wa 2, siku ya tatu umunsi wa ilipotimia, gatatu kuiye, wale walikuwa wanamchunga, abandi bari bamuchungereye, bumva giturombo tugumira, bumva inchi katetemeka, isiratigita, inchi katetemeka, isiratigita, wakaona malaika kashuka, malaika aramanuka araza, akasukuma kile kijiwe, asunika cha kibuye, akasukuma kijiwe, arasunika cha kibuye, akakiweka pembeni, akishira ku ruhande, Yesu akatoka ndani. Yesu arasokoroka mwo, wale waaskari baba sirikare wakamuona, baramubona amefufuka, azutse, azutse, wakakimbia mbio, bacha bariruka ningoga. Wakati walifika kule, igihe bashitse hari, wakasema huyo bwana abati yo mwana amefufuka, yazutse. kaa kimya, hora, usiseme, nuvuge, kamata vya kwako, fata ivyawe, rasio yako, ngiyi rasio yawe, wende ukaishi vizuri, wegende ubeho neza, lakini usitangaze, ariko ntubitangaze. Mpaka leo gushika ubu Waislamu wametokea, Abaislamu bacha baraza, wamekuja jana, baje higa Yesu, wametangaza Yesu hakukufa wala bacha bati Yesu ni afuye kandi ni yazutse. Sasa yuko wapi Yesu? Mbe Yesu warihe? Eti yuko mbinguni. Atari mwijuru. Kama Yesu yuko mbinguni, nimba Yesu ari mwijuru, Muhammad yuko wapi? Muhammad arihe? Alikufa, yarafuye. Sasa mwenyeko Nyabaranda, uri ku Munyabaranda, mwenyeko Mbanda, uri ku Mpanda, tunaweza kumtegemea, toshora kumwizigira. mwenyeko Mbanda, uri ku Mpanda, ameoza, yaraboze, lakini Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo, yeye ni yule leo nuja, jana, esho, leo, uno munsi, na hata milele. Ibyo bidashira. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Mtu yeyote uwariwe wese asiyekubali atemera ya kwamba Yesu yuko Yesu alikufa, yapfuye, na kufufuka siku ya tatu, akaza ku munsi ugira gatatu, ili sisi tukombolewe, kugira ngo twebwe ducungugwe, uyo ni turi kumwe.
Amen, amen. Amen. Ya pili, Kakabiri. yeyote hawezi kukubali Uwari wese adashobora kwemera ya kwamba Yesu Kristo yuko Yesu Kristo anaishi kwenye utatu mtakatifu. agizwe n'ubutatu bweranda. Baba, Data, Mwana, Mwana Roho Mtakatifu. na Mpwemu Yera. Sio ba Mungu batatu. Si imana zitatu. Kasonga ya kwanza, Gasonga ka mbere, kasonga ya pili, ka kabiri, kasonga ya tatu. ka gatatu. Oya. Wale watatu Abo batatu wote ni mmoja. ni bagize imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Mungu wetu Imana yacu amejifunua yari yishuye katika uumbaji. mu kurema, Anaonekana Mungu mwenye enzi, igaragara nk'Imana nyeninganji, tena ndiye Mungu Baba. niyo Mana Data. Katika kuokoa wanadamu Mu gucungura abana b'abantu ameonekana kama Yesu Kristo, yagaragaye nka Yesu Kristo. na katika kulisaidia kanisa Mu gufasha ishengero ameonekana kama Roho Mtakatifu. yagaragaye nka Mpwemu Yera. Roho Mtakatifu Mpwemu Yera sio ka essence fulani, si essence kanaka, sio ka nguvu ka motere, si nguvu kanaka lakini ni z'umwoteri, Mungu mzima ndani yetu. ariko ni Imana nzima muri Bwana twebwe. Yesu asifiwe sana. Amen. Maana Kuko kama hatuna Roho Mtakatifu tudafise Mpwemu Yera hatutaendaka mbinguni. ntidushobora kuja mu ijuru. Haleluya. Amen. Kama hatuna Roho Mtakatifu Tudafise Mpwemu Yera hatutaendaka mbinguni. ijuru niduhonyora. Maana Kristo akikuja Kuko Kristo ni ataita ndio Roho wake azohamagara Mpwemu wayo arudie mbinguni, ayisubire mu ijuru. na katika kurudia mbinguni Muri uko gusubira mu ndio ijuru pale huyu dada atafufuka, aho niyo umwigeme na huyu azozuka, kijana n'uyu atafufuka, musore na azozuka, huyu naye n'uyu atafufuka, azozuka, na ule naye n'uyu atafufuka. azozuka. Sababu gani? Kubera iki? Roho wa Kristo iko ndani yako. Mpwemu ya Kristo ari muri bo. Wakati atamuita Uwa Roho, mbere azohamagara wale wote Mpwemu. walio na Roho Mtakatifu, Abafise Mpwemu Yera wale bose, waliokufa, abapfuye, na wale walikufa Mtanganyika, n'abandi bafiriye mu na wale Itanganyika, waliwalunguza n'abandi moto, baturiye n'umuriro, na wale walikufa kwa gari, n'abandi bishwe n'imiduga, watafufuka siku ile. bazozuka kuri uwo munsi. Na wenye simba alikula N'ab'intambwe zariye, watatapikiwa ile siku, uyo munsi bazodahwa, wataenda kumlaki Yesu. bazogenda gusanganira Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwa Jina la icyubahiro. Bwana libarikiwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Cha tatu, Cya gatatu, yeyote uwo ari we wese hatokubali atazokwemera Biblia, Bibiliya, yeyote hatakubali umuntu uwo ari wese atazokwemera Bibiliya kuwa ni kitabu cha ko Mungu, ari igitabo kiva ku Mana tena ni kweli ya Mungu. kandi ariko kuri kw'Imana, Hii ni kweli pekee, ukuri ni kwiharije tofauti na vitabu vingine. gutandukanye n'ibindi bitabo. Hii ni kitabu cha Mungu, Iki ni igitabo ni cy'Imana, neno la Mungu, ni ijambo bila ry'Imana, kuongeza na kupunguza. utongeko cyangwa ukureko. Sasa hawa watu hawataikubali Biblia. Abo bantu batazokwemera Bibiliya. Nimesikia watu wamoja Narumvise abantu bamwe wamesema ya kwamba Biblia bavuze ngo Bibiliya imesha tupa wakati wake. ati igihe cyayo kimaze kurangira. Sasa hivi Ubu inaonekana kuna kitabu kingine biboneka ko ari ikindi gitabo Yesu ameleta. Yesu yazanye. Kinaitwa kitabu gani? Cyitwa igitabo kiyi Agano isezerano la Yesu Kristo, rya Yesu Kristo, agano mpya ya Yesu Kristo. isezerano rishasha rya Yesu Kristo. Nikawafuatilia hawa watu, Sendakurikirana aba bantu wanaita wa Mormon. babita abamormo. Sasa hawa watu wa Mormon, None aba bamormo, mbona mu Biblia Mormon hamna? ko muri Bibiliya abamormo batarimwo. Ukifata mambo yao ni historia ya Marekani. Ukurikiye ivyabo usanga ni inkuru zo muri Tena Amerika. haieleweke, watu wa Lei, sijue wa Smith, wa nani, ni mambo mengi. Ni ibintu byinshi, Lakini Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo yeye ni yule jana we nujya uno munsi na leo nuno munsi na hata milele. ibe bidashira. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Imani yoyote Ukwizera uko ariko kose isiyokubali Biblia, kutemera Bibiliya, wengine wanakuja na ya kwao, abandi baraza bazanye gwabo wanasema ya kwetu ndio nzuri, bakavuga ngo gwacu niyo nziza. tukaangalia juu yake wanaandika Qur'ani. Cha turaba ababa ijuru banditse Korowani. Sasa Qur'ani Mbega na Korowani Biblia na Bibiliya binakutaniana wapi? bihuriye he? Havikutaniani Na hata. naho bihuriye. Maana ule Mungu wa Kuko Qur'ani Imana yo muri Korowani ndio Mungu ambao Waarabu wanaabudu, niyo Mana abarabu lakini basenga, Mungu wa Biblia ariko Imana yo muri ni Bibiliya Mungu wa mbinguni. ni Imana yo mwijuru. Ni Mungu wa mbinguni. Imana yo mwijuru. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nani anajuaka kama ule Mungu wa Waislamu wanaabudu na Mungu wetu ni ba Mungu bawili tofauti? Ninda ziko ijya Mana abisilamu basenga n'Imana twebwe dusenga ko bitandukanye.
ni Mungu bawili ni imana zibiri tofauti kabisa. zitandukanye by'ukuri. Mungu wetu Imana yacu anakataa mashetani, yanka amadayimoni, lakini Mungu wa Waislamu ariko imana y'Abayisilamu anakubali majini ni viumbe vizuri. yemera ko ibisigo ari biremwa byiza. Waislamu na majini ni ndugu. Rero Abayisilamu n'ibisigo ni inshuti. Sasa Mukristo na bisigo hawawezi kuwa bandugu hata siku moja. Umukristo n'ibisigo ntibashobora kuba inshuti namba, sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. kuko mwemu yera aba muri wewe. Wewe uweze kuwa tena ndugu yake ya bisigo. Wewe ushobora kandi kuba inshuti y'ibisigo. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ni kusema imani nyingi za uongo Nivuga ngo ukwizera kwinshi kw'ibinyoma zimetokea, kuri kwamaze kugaragara. na ndio maana tungeliwasha hapa, Nicyo gituma twari gusiga hano. tungelianza sasa kuwaonyesha kimoja kimoja. Iyo ibi vyaka twari gutangura kubereka kimwe kimwe. Wakati moja nimefika Kigali, Rwanda. Igihe kimwe nashyize i Kigali mu Rwanda, Nimekutana kanisa kubwa sana. cyanshanga isengero rinini ya cyane. Eti mhubiri moja ametoka hapa sasa, Tumuvuga butumwa yavuye ngaha mu gihe gihere. alileta hizi bros za smart. Mnaona zile bros zinaandikwa smart. Yazanye amaburoso umujigiti yanditse ko smart. Hapa kwetu zinauzwa bei gani? Umengana majana 5 nimba tara majana 3. Ni 1000. Ni gihumbi. Ni 1000. Igihumbi. Akaleta mabrose mingi, Achazana uburoso bwinshi watu wanunue. abantu bagure. Eti ukibrose na ile bros, Ati uyiboroshe jya mu jigiti, mikoshi itatoka, imikoshi zovaho, magonjwa itatoka. ingwara zizovaho. Kama hauna mume utapata mume. Udafise umugabo uzoronka umugabo. Kama hauna kazi utapata kazi. Udafise akazi uzoronka akazi. Kama unakosa pesa kununua nyumba utapata pesa. Ubuze amahera kugura inzu uzoyaronka. Haleluya. Amen. Yesu alituambia ya kwamba Yesu yatubwiye ngo ombeni chochote musabe icyo mushaka cyose mtapewa. muzogihabwa. Haleluya. Amen. Eske brose ndio itatoa mikoshi? Mbega uburoso nibwo bushobora kugura Brose ndio imikoshi? itafungula milango? Uburoso nibwo bushobora kugura imiryango? Bwana tusaidie sana. Imana nidufashe cyane. Kanisa ingine Irindi shengero nimesikia hapa Kongo, numvise nga muri mtu Kongo, mmoja akawauzisha watu mifagio ya munyumba. uwundi muntu aguriza abantu imikubuzo ikura mu nzu. Munanifuata vizuri? Murankurikira neza? Asema mfagio moja Ati umukubuzo umwe $10. n'amadolari 10. Ukifagia mu nyumba yako, ukuye mu nzu yawe, bachawi bataingiaka tena, abarozi nibazo kwinjira kandi, mikoshi haitaingiaka tena, imikoshi nizo kwinjira kandi. kama ulikuwa nalala njala utalala njala, nimba warara ubusa nzosubira kurara ubusa. sasa uko nafagia umaskini toka, uri kurakubura kuva ngo ubukene bwo buseni bateri toka, kutarongora uva uko nafagia nyumba yako yote, ukumukubura inzu yawe, na we njala ulificha ma huko, na wanza winyege jino vayo. Bwana tusaidie sana. Imani idufashe cyane. Sasa watu wa Mungu, rero bantu b'Imana, inaonekana tumekuwa wajinga, bisaba bigaragara ko twabaye bijuju sababu ya kutokujua kweli, kubera kutamenya ukuri. Sio mbali sana, si kure cyane, hapa Chibitoke yenu, anyene mu Chibitoke wanyu. Nasikia fasi mwa beko na uzisha kindu, ndiko ndumva abantu bagurisha kinju 2000, ibihumbi 200, maji ya upako, amazi asizwe. Ile ya mkubwa ya indi niniya ya litre mwana nusu, yiritiro rimwe n'igice, banafanya 10,000, bayigura ibihumbi 10. Mwenyeko mgonjwa, urwaye, nunua hii maji, gura amazi. Bwana tusaidie sana. Imani dufashe cyane. Eske maombi ndio inafungua njia au maji? Mbega amasengesho ni yugurura inzira cyangwa n'amazi yugurura inzira? Kwa nini watu tunachanganikiwa? Kubera ko abantu tuvangirwa? Kwa nini watu tumekuwa ndani ya vitu vingi? Kubera ko abantu turi mu bintu byinshi? Isitoshe, nibihagije, watu wamefanya mambo mengi, abantu bakoze ibintu byinshi, mpaka wengine wameingiza bisha abandi binjiza zina katika kazi ya Mungu, ubusambanyi mu bikorwa by'Imana, sababu wao sio watumishi. Kubera ko bo batarabakozi, wanaita wanawake, bamagara abakobwa. Nani aliwaambiaka kama mwe wanamke? Ni mwabakobwa mwe bafie, mwabakobwa mwe badada. Nani aliwaambiaka kama bafie ndio wanatembeaka na mkoshi? Ninde yababwiye ko abigeme aribo bagendana umukoshi? Nani aliwaambiaka hivyo? Ninde yababwiye hivyo? Kama haujaolewa leo, nimba utararongo guno munsi, siku yako bado, umunsi wawe nturagera. Amen, amen, amen. Kama haujaolewa leo, utararongo guno munsi, ule fiancé wako anataka kumaliza masomo, wa mufiancé wawe agira hizi shuri, unataka aache masomo tu akuye akubebe wewe, ndio ushakareka mashuri aze kugutwara wewe. Sasa mtaishi namna gani? None muzobaho gute? Wewe endelea kuomba, wewe bandanya gusenga, uendelee kuomba, bandanya gusenga, na yeye masomo anaendelea, nawe mashuri kumabandanya. Wewe ukiacha kuomba, uretse gusenga, masomo yake inashimama, amashuri yatananirwa. Ukiendelea kuomba, bandanya kumenga, anasoma, akiga, akimaliza, ahejeje, anaanza sasa kuangalia atangura yo kuraba ni binti gani nitachukua, numwige mushora gutwara. Kumbe
Mungu naye anamuongoza. Imana igacimurongorera Mwenye alikuwa kuzamu ya kukombea ati wa undi yama gusengera ni huyu, nuja basi anakuya kukuchagua. agacaza kugutora. Bwana tusaidie sana. Imana idufashe. Wengi hawataki mapenzi ya Mungu. Benshi ntibagomba ubugombe bw'Imana. Wanataka tu mwanaume mwenye ko na pesa, bagomba umusore afite amahera na telefone, mwenye ko na telefone hii attach. ufite telefone banyuzamo intoki, Wewe utalala mu telefone, uzorara mu telefone wewe, utakula telefone, uzogya telefone, utajifunika telefone, uzokwifuka telefone. sasa wewe utavala telefone. Mbega uzokombara telefone. Bwana tusaidie sana. Mana nidufashe. Babinti baki Kristo, bigeme biki Kristo, nendeni ku masomo. genda mu ishuri. Mwanamke asomake mingi, ngigeme niga menshi. sasa kesho utakuwa depute namna gani? Mbega uzo mushinga amateka gute? Utakuwa ministre namna gani? Uzoba ministre gute? Na wewe hutaki kusoma, kandi udashaka kwiga. Utakuwa yaya wa munyumba, uzoba yaya mu nzu, juu unakatala kusoma kubera wanse guiga. Lakini pamoja na hivi, ariko amwe nivi, n'abayaya bengine beko na akili, n'abayaya abandi bafite ubwenge, utampatia duka, uzomuha iduka, anaendelesha vizuri, akaibandanya neza. Sasa wewe kupiga haujui, wewe guteka navyuzi, na kuchuluza haujui, no kudandaza navyuzi. Kesho nataka bwana mwenye kwa na gari ya kununua, amugakeneye ugakenera umugabo afite umuduga kurongo. Habiende vile, suko bigenda. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Bagarson, basore, mupo muriho, mufanye kwanza hivi bagarson. Abasore gusa. Amen, amen. Amen. Kama hauyaenea wakati wa kuoa, utaragera mu gihe cyo kurongora, usiende kuoa, ntugende kurongora, usiende kutafuta mchumba, ntuzogende kuresha, sababu mchumba ukimtokea, kuko umaze kugenda kuresha, anahesabia mu miezi 6 au mu mwaka moja, abaharu ati mu mezi 6 cyangwa mu mwaka umwe utakuwa umeshamchukua, uzoba umutwaye. Sasa unaanza kupitisha naye miaka 4, ugatangura imyaka 4 karenga ya uchumba, umuresha. Hapana. Oya. Mutanguka kwenye zambi. Muzogwa mu byaha. Kama mutanguka kwenye zambi, mutaguye mu byaha, watu watawasema sana. Abantu bazobavuga cyane. Na kama watawasema sana, niba bazobavuga cyane, haiko vizuri kwa watu wa Mungu. Nibizo bari byiza kubana. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tunaishi siku za mwisho. Tubayeho mu bihe vya nyuma. Na hizi siku za mwisho, kandi bihe vya nyuma, watu wa uongo ni wengi. Abantu z'ibinyoma ni benshi. Tusiseme sasa miujiza ya uongo. Nituvuga rero ibitangaza by'ibinyoma. Nilikuwa na video moja. Nari mfise video imwe. Mchungaji moja, watu wanajaa hivi kanisani. Umwungeri umwe abantu benshi buze mu rushengero. Analeta kabumbu mkanisa. Akazana umupira mu ishengero. Hata mu WhatsApp tumeitupa watu waangalie. No muri WhatsApp twaraburungitse kugira babubone. Mchungaji anaanza kuchezesha mpira. Umwungeri agatangura gukina umupira. Wazee wanakuja na wapiga chenga, wanaanguka. Abatama bakaza akabacenga umupira bakagwa. Sasa inaonekana dunia imechanganikiwa. Biriko bigaragara kwisi yamaze kutubwira. Madhabahu ni mahali patakatifu. Kugicaniro n'ahantu hera. Hapa sio fasi ya michezo. Asa no gufinatira. Watu wanaleta balo wanaanza kuchezea hapa. Abantu bakazana umupira bagatangura kuterera. Hii ni nyumba ya Mungu. Iyi ni ngoro y'Imana. Ndio maana Yesu alitengenezaka fimbo. Nicyo gituma Yesu yagishije inkoni. Akaanza kuwapiga watu. Atangura gushishura abantu. Yesu angelikuwa ko leo. Yesu yabari uno munsi. Wachungaji wengi wangelipigwa fimbo. Abungere benshi ari kubashushira inkoni. Na kuacha wakaenda nje. No kubaterera hanze. Bwana tusaidie sana. Imana nidufashe. Imani nyingi za uongo, kwizera kwinshi kw'ibinyoma, zinataka kuwaonyesha watu ya kwamba kumba kwerekana abantu ko mbingu hakuna, atajuru ririho. Tutaishi hapa, tuzoba hano, na kama tutaishi hapa, nimba tuzoba hano, hii dunia itabadilika, isi izohinduka, manyumba itakuwa ya mzuri ya maetage, amazu azoba meza maetage, lakini Biblia, ariko Biblia inatuambia tutaenda mbinguni. Tubwira ko tuzoja mu ijuru. Mbingu yetu, ijuru ryacu, iko tofauti na mbingu ya Waislamu. Itandukanye n'ijuru ry'Abayisilamu. Mbingu ya Waislamu, ijuru ry'Abayisilamu, kila Muislamu atapewa wabibi 72. Umuyisilamu wese mu ijuru ryabo azohabwa abagore 72. Lakini mbingu yetu ni mbingu ya watakatifu. Ariko ijuru ryacu ni ijuru ry'aberanda. Hakuna mbingu ya mapenzi kule. Nta juru y'imibonano mpuzabitsina izobayo. Kule ni kumsifu Mungu. Hariya hazoba ari guhimbaza Imana. Tukianza kufanya mapenzi kule mbinguni, ko dutangiye kugira amabanga y'abubatse hariya mu ijuru, na maternite itakuwa, hazocabaho ibuvyariro, na baganga batakuwa, kandi n'abavuzi n'abaganga bazoba. Huwezi kubeba mimba bila kwenda kwa ecography. Ko ntushobora kujya gutwara imbanyi utagiye muri ecography, bila kwenda kwa mganga, utagiye kwa muganga. Lakini Yesu wetu, ariko Yesu ni Yesu mzuri, ni Yesu mwiza, ametutayarishia mbingu ya watakatifu, yaduteguriye ijuru ry'aberanda.
wewe na mimi wewe nanje nakutakia tukutaniane siku moja kule. ndakwifuriza ku munsi umwe tuzohurira mu ijuru. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hapa duniani sio kwetu. Mwisi si wacu. Lakini tutaulizwa. Ariko tuzobazwa. Tulifanya nini duniani? Ni kiki twakoze? Inabidi tumtumikie Bwana. Bisaba ko dukorera Imana. Inabidi tufanye kazi ya Bwana. Bisaba ko dukorera ibikorwa vijana. Gwaruka. Mumtumikie Bwana. Mukorera Imana. Mabinti. Abigeme. Mumtumikie Bwana. Mukorera Imana. Twende katika nuru. Duce mu muco. Tutembee katika nuru. Tugendere mu muco. Na jina la Bwana litainuka. Izina ry'Imana zoshigwa. Na jina la Bwana litasifiwa. Izina ry'Imana zohayagizwa. Bwana tusaidie sana. Amen. Balikuwa muombaji moja. Hari umusenzi umwe. Ni huko kwetu Bwiza. Ni wacu mu Bwiza. Akaombea watu. Atasengera ba. Alikuwa kwa kanisa moja. Yari mu ishengero rimwe. Kanisa kubwa. Shengero rinini. Na wakati alikuwa anaombea pale watu. Igihe yasengera abantu. Watu wakamkubali kama ni nabii. Abantu baramwemera nk'umuhanuzi. Baadaye sasa. Mu nyuma gato. Watu wakaanza kumfuata nyumbani. Batangura kumukurikira muhira. Wakaanza kumfuata nyumbani. Batangura kumukurikira muhira. Wakati walimfuata nyumbani. Igihe bamukurikiye muhira. Akawaambia hivi. Arababwira ngo. Ninyi wanawake. Mwabigeme. Benye bamekosa pesa. Badafisa amahera. Benye banakosa kuolewa. Babuze kurongorwa. Benye banakosa kazi. Ababuze ubuzi. Mutakuja sasa. Muzoza. Niwaombee. Ndabasengere. Walizania wanaenda hivyo wanaenda kuwaombea. Bibaje ko bagiye kubasengera. Wewe utakuya saa 8. Uraza saa 8. Wewe utakuya saa 10. Uraza saa 10. Wewe utakuya saa 11. Uraza saa 11. Wewe utakuya kesho saa 3. Uzoze ejo saa 3. Wewe utakuya kesho saa 4. Uzoze ejo saa 4. Unaona gisa mewapatia mtindo. Uko urabona ingene yabaye ico kibazo. Kisha kila mmoja amekuja pale. Amwe wese akacazaho. Asema kuja tukuombee. Ati ngo tugusengere. Anamuingiza mu chumba. Akamwingiza mu chumba. Asema inabidi tukuoshe. Bisaba ko tukoza. Tutoe mikoshi. Tukukura imikoshi. Tukuoshe. Tukoze. Tukutoe mikoshi. Tukukura imikoshi. Mwanaume umugabo anaweza kumuosha mwanamke. Agatangura koza umugabo arashobora koza umwigeme. Munasikia? Muravyumva? Mwanaume umugabo anaweza kumuosha mwanamke mwili wote. Ashobora koza umubiri wose umugore aramenya. Sasa Wakristo rero abakristo sababu hakuna akili kubera ko atabwenge walienda baragiye wakaingia pale baca binjira ngaho banamtoa manguo hapana kumkamata kamba ni bamufashe n'umugozi oya juu baki kufunga kamba ko bakufunza imigozi utasema yamfashe ku nguvu watemeni bana kwa nguvu we peke wowe ubwawe ukazikurira akagashibura kindano gashibura nakino gakura nakimbere nakindani imbere we peke bwose wowe ubwawe abaya kuelezea kitu we peke nibarakubwira ikintu wowe ubwawe kisha unaingia mu base amugacha winjira mu ibase na yeye anasimama pale mbele yake wa Mungu na wagagarara imbere yake anakamata maji agafata maji anaanzia kukichwa agatangura ku mutwe mpaka ku miguu kushika ku maguru. Mungu atuhurumie sana. Imana nitubabarire. Kama na wewe uko ndani ya hiyo kundi, nimba na uri muri uwo mugwi, huu ni wakati wa kutoka ndani ya giza. Iki ni gihe cyo kuva mu mwiza ili twende pamoja na Kristo. Kugira ngo tujane na Kristo. Aliwaosha wengi. Yaogeje benshi. Babibi ya batu, abagore b'abantu na bafiye, nabigeme, akabaosha maji. Araboza muri ayo mazi. Kuwaosha maji. Aboza muri ayo mazi. Kuwaosha maji. Aboza muri ayo mazi. Unasikia hivyo vitu vile biko? Murumva ivyo bintu ngene bimeze. Kubaosha maji. Aboza mu mazi. Nyuma ya kubaosha maji, inyuma yo kuboza mu mazi, mmoja kabeba mimba. Umwe atwara imbanyi. Maji, amazi katoka mimba. Ava mu imbanyi. Bwana atusaidie sana. Imana nidufashe. Inabidi tutembee ndani ya kweli. Bisaba ko tugendera mu kuri. Tutembee ndani ya nuru. Tugendere mu muco. Zile mafundisho zote za uongo, izo nyigisho zose z'ibinyoma, tuzitie pembeni. Tuzizibukire. Tuambatane na Kristo. Tumatane na Kristo. Maana susi yetu, kuko umubabaro wacu sio magari, si miduga. Tukipata magari tunasema asante Yesu. Urakoze Yesu. Matatizo yetu, ingorane za hamu yetu, kwivyo tuifuza, sio manyumba, samazu. Tukiwa nazo tuyagira, tutashukuru Mungu, tuzoshimira Imana. Lakini ariko siku ya mwisho nisikose mbingu, nisikose mbingu, nisikose mbingu. Nikitaka nikose kila kitu, lakini nisikose mbingu. Ariko sinzobura ijuru. Nikitaka nikose kila kitu, lakini nisikose mbingu. Ariko sinzobura ijuru. Sijua wewe unataka kukosa nini? Sijua wewe ugomba kubura. Unataka kukosa nini? Shaka kubura iki? Angalia vyote vya dunia vitapita. Na byinshi byose bizokugwaho. Na wenyewe walijenga manyumba mzuri kule Katunguru. Nabubatse amazu meza mu Gatunguru. Zilienda zingine na mvua. Zimwe zaratwawe n'imvura. Balisikia bamesha lala.
bavyumvise baryama kibambazi kinabomoka huko kinabangukia, bakumva gihome kimwe maji kirabaguyeko naingia inabapeleka, amazi akinjira akabatwara. lakini kumbi dunia Rero kumbe mwisi unaweza kuwa na gari nzuri, ushobora kugira umuduga mwiza, ile gari ndio inakuwa sanduku yako. uyo muduga wawe akaza wari kubera isanduku Unafanya yawe, accident unakufia ndani ya hiyo ukagira gari. isanganya ugafira mu muduga. Sasa wapendwa, Rero bakundwa, kwetu ni mbinguni, iwacu ni mwijuru, tunaishi wakati wa hatari. tubaye mu gihe kigoye, Tuambatane na Yesu, tumatane na Kristo, tumshike Yesu. tumufate Yesu. Wenda uko hapa Birashoboka buri hano lakini haujamwamini Yesu. ariko utarizera Yesu. Kuna wengine nao Hariho n'abandi wako wanaingia kanisani, binjira mu ishengero wako navala mairizi, bambaye ibiheko, wanavala mairizi bambaye ibiheko mushingo, wa muzosi, kubiuno. mu kibuno. Wengine wanaingia kanisani Abandi bakinjira mu ishengero sababu anagawia kuolewa, kubera ko atevye kurongogwa, anaenda kwa mfumu. agacaja ku mupfumu. Habitakusaidia, Ntibizogufasha, umechoka kuishi kwenu, urarambiwe no kuba iwanyu. bakia wakati wa Mungu upo, Gumaho na igihe Mungu cy'Imana kiriho. akikutokea, Imana Mungu niyaguserukako, akikubariki, Imana niyaguhezagira, hakuna ule anaweza kuzuia. nta n'umwe ashobora Mungu kugutangira. ana makusudi kwa maisha yako, Imana ifise intumbero nziza ku buzima bwawe, lakini jichunge vizuri, ariko izigame maana neza, tunaishi wakati mbaya, kuko tubaye igihe kibi, wakati wa hatari. igihe kigoye. Inabidi wa Kristo, Bisaba ko abakristo, vijana, basore, nini ndo wa viongozi wa kesho, ni mwebwe abarongozi b'ejo, nini ndio watumishi wa ni kesho. mwebwe abakozi b'ejo. Kama hamtasimama vizuri Mugihe leo, mutwagara neza uno munsi, kumbi kesho itakuwa hatari. ejo kazoba Kumbi arakaga. leo tusimame Rero vizuri, uno munsi duhagarare juu neza, kesho tutaongoza kazi ya kuko Mungu. ejo tuzorongora ibikorwa Bwana vy'Imana. asifiwe sana. Amen. Katikati yenu kuna Muri wachungaji, mwebwe ari abungere, katikati yenu kuna wainjilisi, muri mwebwe ari abavuga butumwa, katikati yenu kuna muri waombaji, mwebwe ari katikati yenu abasenzi, kuna muri waimbaji. mwebwe ari Lakini abaririmbyi. kama tutaimba, Ariko nimba tworirimba, hatutaimba kama Lolilo, ntituzoririmba nka Lolilo, hatutaimba kama Diamond, ntituzoririmba nka Diamond, hatutaimba kama Koffi Olomide, ntituzoririmba nka Koffi Olomide, hatutaimba kama Fally Ipupa, ntituzoririmba nka Fally Ipupa, lakini tutaimba kama watakatifu, ariko tuzoririmba nka maana beranda. tunajua kwetu ni mbinguni. Tuzi ko iwacu ari mwijuru. Bwana asifiwe sana. Amen. Wale wanaimba Abo baririmba wanatafuta faida ya dunia, barondera inyungu z'isi, lakini sisi ariko twebwe kwetu ni mbinguni. iwacu ni mwijuru. Mungu akubariki, Imana iguhezagira, Mungu akutie nguvu, Imana igutere intege, usichoke njiani, nuruhire mu lakini rugendo. huyo Yesu ambaye uko naye Ariko uyu Yesu ufise, mushike sana, mufate nka nkama, uendelee naye, bandanya nawe, umshike Yesu, mufate Yesu, uendelee kumtumikia, ubandanye kumukorera, uendelee kumfuata, ubandanye kumukurikira, usimwache numureke, tena, usikubali kandi niwemere dhambi itawale maisha yako, icyaha kiganza ubuzima bwawe. usikubali kabisa Ntuvyemere namba, dhambi itawale maisha yako, icyaha kiganza ubuzima maana bwawe, dhambi ni adui wa Mungu. kuko icyaha ni umwansi w'Imana. Dhambi itatupoka motoni. Icyaha kizokujana mu Sasa muriro. kama dhambi iko ndani ya moyo wako, Nimba icyaha kiri mu mutima wakati wawe, batakamata dhambi kuitupa motoni, igihe bazofata icyaha bagiterere mu muriro, wote bakia uzosigara na yo iko ndani ya moyo wako. kandi nacyo kiri mu mutima wawe. Maana yake bakichukua dhambi kuitupa motoni, Bafashe icyaha bakagiterera mu muriro, ni kusema na wewe utakuwa unaenda ni kwa motoni. ngo nawe uzoba ugiye mu muriro. Nakwambia kitu kimoja, Ndakubwira ikintu kimwe, ukikosa kwenda mbinguni, ni wabura kuja mu ijuru, lakini jehanamu hautaikwepa, umenye yuko Gehonomu yoyo sababu utazoikwepa, hakuna njia ya tatu. kuko nta yindi nzira ya gatatu iriho. Njia ni mbili tu, Inzira ni zibiri, ni motoni ni mu muriro au mbinguni. cyangwa mu ijuru. Na kwa kwenda mbinguni Mu kuja mu ijuru ni naho kuwa ndani ya Kristo ni Yesu, kuba muri Kristo Yesu, maana alisema ya kuko kwamba yavuze ngo mimi ndimi njia, ni jewe nzira kweli n'ukuri na uzima, n'ubugingo, mtu haji kwa Baba, nta muntu ashika kuri data, mtu nta muntu ashobora gushika kuri data. ndio vile mkirundi nasema, Yes, Kiswahili na nasema uzoshika kwa data, mtu haji kwa Baba. nta muntu ashobora kuza kwa data. Kama uko pale nikiseme kuja, Nimba ninganga ngo ingo, hautaenda kule kwa ndugu Fidel kumlango, bishobora kuja kwa Fidel ajya ku muryango, utakuja hapa. uzoza ngaha. Nikisema kwenda, Mvuze ngo genda, hautakuja hapa, uzoza ngaha, utaenda kule. uzogenda hariya. Sasa Biblia inasema Biblia iravuga ngo mtu haji kwa Baba nta muntu aza kwa data ila kwa mimi. adaciye kuri jewe. Wakasema kuja, Bati kuza, utuambie Baba yatutoshe. wowe utugiye kudugira data Yesu birakwiye. akasema Filipo, Yesu ava pi niko Filipo, pamoja na nini siku nyingi, mbanye namwe igihe kirekire, mpaka hivi hujanijua. kushika no wari muramenya. Anayeniona mimi Umbonye jewe amemuona Baba. ababonye data. Sasa unataka kusema nikuoneshe Baba, Shaka kuvuga ngo ndakwereke data, haujui ya kwamba nuzi ko Baba yuko ndani yangu data ari muri jewe na mimi niko ndani ya naje Baba. nkaba muri data. Mungu akubariki, Imana iguhezagire, Mungu akubariki, Imana iguhezagire, Mungu akutie nguvu. Imana igutera intege. Inawezekana unaweza kupenda Birashoboka nawe ukaba wifuza kukamata position ya leo, gufata
ya position no munsi uingie ndani ya Kristo Yesu. kugira ngo winjire muri Yesu Wenda Kristo. ulikuwa unaingia kanisani, Birashoboka ukaba winjira mu ishengero, uko nje, uko ndani, uri hanze uri ndani. Lolilo akikuja kupiga huko kwa Lolilo agiye kuvuza imiziki na ukajayo, Kidumu akikuja huko kwa Kidumu, Kidumu aje ukaja kuri Kidumu, Kofi atalipisha pesa kule unaenda, Kofi alishije mahera ari ukaja, Falipu patakuja munaenda, Falipu pazoza ukagenda. Lakini huu ni wakati ariko iki ni igihe wewe na gospel na wewe n'indirimbo z'Imana mu bantu ubutumwa bwiza. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Ukitaka kuwajua wa Kristo, keneye kumenya abakristo, mupigie tu hapa simu, mu telefone ubunyene utasikia Kidumu nani Lolilo ndiko naimba, ucaumva soneri yiwe ikwakira ari ya Kidumu. Siku gani Lolilo utasikia aweke nyimbo zetu shimwa mana hawezi kuweka. Nigairo lizokumva ivuga ati yashira mu telefone yiwe indirimbo zivango shimwa mwana. Oya. Kofi Olomide. Hata kama usikie Lingala, kwa nini unaweza kuweka nyimbo zake? Na utumva Ilingala ni kweli kushira indirimbo ziwe. Bwana tusaidie sana. Maana ndufashe. Tunapasa kubadilisha. Tukwiye guhindura. Amen, amen. Amen. Tusiishi nitubeho ndani ya dunia mwisi na dunia ndani yetu. Nisi muri twebwe. Tunaweza kuishi ndani ya dunia, shora kuba mwisi, lakini ndani ya mioyo yetu ariko mu mitima yacu dunia hamna. Isi tarimwo. Bwana asifiwe sana. Amen. Uko tayari kutengeneza maisha yako leo? Uriteguye gutunganya ubuzima bwawe no munsi? Uko tayari kumpatia Yesu maisha? Uriteguye guha Yesu ubuzima bwawe? Ili uende pamoja naye. Kugira ngo ujane nawe. Ili utembee pamoja naye. Kugira ugendane nawe. Maana tunabakia na muda mdogo. Ko dusigaranye umwanya muto. Dunia inaenda mbio sana. Isi iri kwirihuta. Inaenda mbio sana. Iri kwirihuta. Mpaka wazungu wameweka siku gushika abazungu bashiraho umunsi ya kutembea uchi. Wo kugenda gusa menya. Kama vile Adamu na Eva walikuwa mshamba la Edeni. Na kujya Adamu na Eva bari mu itongo rya Edeni. Na wao wameweka siku ya watu kutembea uchi. Nabo bashinze umunsi wabana kugenda la. Dunia imefikia mbali. Nimuona kwisigeze kure. Leo hii uno munsi wanaume wanaanza kuona wanaume kwa wanaume. Abagabo bararongorana. Kigali, mu Kigali, Rwanda. Mu Rwanda. Huko kanisa moja. Aishengero rimwe. Banaume banayala. Abagabo barongora abandi bagabo buzuye. Banamke banamke bengine banacha. Abigeme barongora abandi bageme buzuye. Sasa mbega hawa watu abo bantu tukiwapatia miaka 20, tubaye imyaka 20, watazala watoto ngapi? Bazovyara abana bangahe? Watazala watoto ngapi? Bazovyara abana bangahe? Wangapi? Bangahe? Bangahe? Zero. Ubusa. Bwana tusaidie sana. Maana nidufashe. Lakini Mungu alimuumba mwanaume, ariko Imana yaremye umugabo juu amuoe mwanamke kugira ngo arongore umugore. Haleluya. Amen. Wanawake wakati wengine mkianza kuomba Mungu, abigeme mugihe kimwe muko musenga Imana, museme Mungu tunakataa. Muzovuga ati Imana turanze. Banaume banaacha kutuoa sisi. Abasore banga kuza kuturongora. Banaenda kuoa wanaume wengine. Bagacha baje kurongora abandi bagabo. Hizo ni mapepo. Ayo na madaimoni. Bwana uwabadilishe. Mana ubahindure. Ili wakuje kwetu. Kugira ngo baze iwacu. Ni mapenzi ya Mungu. N'ubugombe bw'Imana. Mwanaume umugabo aishi na mwanamke, abane n'umugore, na mwanamke n'umugore aishi na mwanaume, abane n'umugabo. Lakini leo ariko no munsi watoto abana wanaingia katika mambo ya mapenzi, binjira mu by'inkundo. Ndio hiyo mnasikia pedofili, nivyo mwumva bita pedofili. Hivyo vitu ni vitu vibaya sana, ibintu bibi cyane. Watoto hawawezi kuingia mu mambo ya watu ambao wamejenga maisha. Abana ntibashobora kwinjira mu mabanga y'abubatse. Hiyo ni mambo ya wakubwa. Ivyo ni vy'abakuze. Bwana tusaidie sana. Mana idufashe. Haleluya. Amen. Inawezekana uko hapa. Birashoboka buri hano. Na wako mu vitu vingi. Uri mu bintu